Longri longpada joini apran ke dam nang karlitang bidia sing lekhe ki thitanga bangar pu methanga hem nang chililo. Mukro long tangalang roi henlo West Karbiang long pen Mekhala ahoy binong posi MP Besang ho ning Jepon. Longkiri tokbi phatek pen nang jokdet pen aphi pherangkia thengno wangsi ahokalam rada thengno chethan pon. Amar जीवन अदवाई किनांगजी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नोन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग सेटामी लोंग पोन इकजी लापेन आन पार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तोबलुन पेन नांगली हेम आन नांगे पाथन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज सेटामी दो इकजी लासी हुमरी इग्नोन आमार जीवन ko ana ne kisu kecilang pesta mini lasela marjawon adubai kicu pensi am ta chu itek lo ijakong ta don lo engke do ta don misen lo si joro lo lana ki pidma atuma phansi tame si ning sampit lo sila sadubai ke anatum an sitame enak ni sini thang sitame jela khalo pen isi ke arnam ahir jomelu sini jela khalong lu asi sadubai ke kichobang putin na bang sitame ajakong ta doji apen an ta chuthekji apen kamat tha sitame matha plot asomsi non chetheklong lo Klar dak pen kachini jiaphan troxy 5 hini trop pho 5 troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinia daba birta long penili sami mirin hansepi pinia birtang ton pen arjui tha Kedam tang phai kunini phaing kora hinia ni Meghalaya pen West Karbiang long ahoy long ke charwa jok apran kedam nang khayanok be karlitang bidia sing lekhe ki thitanga bangar pum amithanga hem nang chele tanglo Karbiang long Autonomous Council EM Rite Singh Hilapen EM Amar Singh Tiso ahem along humri damsi ahema soratuma phan aning ke parung dam Bangso ka humri dam along CEM Relief Fund pen karlitang bidia sing lekhe ahema soratuma phan lak pho tangka achek pajir te kanglo Karbiang long Autonomous Council EM Rite Singh hi pen pherangkia tuma phan ke pachini pon atengke karlitang bidia sing lekhe ahema soratuma phan CEM Relief Fund pen tangka pi pajir ponlo Lapen ahema soratuma phan prapjin pen vorengang hoi pek ponpo Lapen aduya hoya puthake pachini atengke Karbiang long Autonomous Council CEM kaning jevera sonse Karbiang long along leke Chujeng Pajirta banga phan pipe pusi pachini That council pen CM Relief Fund pen ex gratia nakko tangka that ikono pen hema sorot maphan sinki chetan pen alang ni kusan si gorenga war sai ki pipunji ma halam ta that langse si pinu ke mean pipe pen ap si piji alang ni tuma donara pitching ho si militum pini ke dam tuju pola si pen ap si अच्छा सर दे ला बॉर्डर पुथा कना तुम पीले पुबुके si border puthak bangki ni tum ke kai ke ta li tum kiching hon ningi che thenai Dr. Tuliram Bang alang li kai ke ta ningje je border alama puthak ke sabta compromise me la pen alang ni kai ke da ningje na se border ke rai kom dia phan kai ke ta alang ke matha pondo la so puthak bangki single inchi along ni sitamelo ilitum Karbiang long hala sohot ilitum phan nakipi Karbiang long India dead constitution ating pen ilitum phan ampi la sela bangke ilitum asap ta ke compromise ji ko alama bangke kai kita Karbiang long autonomous council ke lake kroi Halapu EM Amar Singh Tiso pen ke pachini pon atengke labangso ahuni ke phovega dimate mukro long karitang bidia sing lekhe akumlin ki kimponje phan chechak pon Lapen karlitang bidia sing lekhe ahema soratuma phan prapjin pen vorenga hoi pekpon popusi ningje pon hem asorapan aporte non bang pidolang latum korte bang pokoro bida sing lekhe bang elitum khay nombe bang lake chewai gilo la sola ke phowe kadima bang bida sing lekhe labang somen pen kumlin alam men pen hodak selam ponpo la pen ladang nang chuning ridundo bida sing lekhe labang somen pen ladang school hem nang pinai nang kim nang lak pinai la solam se jame Karbiang long Autonomous Council pen deng ponpo la pen ahema sorphan orenga war sai bangke netum prapjin pen pi ponpo
Ulukunchi pen hemari rongphar dipu pen longsodar ingti Karbeng Long Live Kidam tang phai kuni ni phai kora hinia ni mukro long alam ki pena jok Meghalaya CM Conrad K Sangma pen kaning je pon ke mukro ke Meghalaya State Jantia Hills pusi pherang ke tuma thengno chipu ponlo Bonta kidam tang pharo krisir kebra phokebra isi aningkan kaching sek ahoy laki halabang so hawarmati mukro long umtang palang roido labang so lang roi hello ahoy binong lo bonta lapu lang roi parai Karbiang lo halong le binong si latum ahoy pukachi pupu Bonda bangso kacharbo lake longle ahoy alam pen le kacharbo kali pusi pherangkia mai New Deal helong ke padua hut MP Horen Singh Bea hin pen ningje pon MP Bea sang ho pen ke pachini pon atengke ahoy lam ki pen kali bonda a ot ka vetum theng pi kerot kang ho alam ki pen si suluk sodak atumon haladak ke chap alam the peklang bangso tomon lang no ko son pen si nang ki chap long ma klardak ang theke long je phan Kiri tarliba sai ki dengje phan Central Bureau Investigation mate CBI atum arideng hodai ponlo bangso pen aphi ahok ang thek klardak pen longpo a ot ka ve Meghalaya na pen Karbiang long alo atheng pi thengprang nangke paru asai ke claim pon laki pini pen apen alam kalilo labangso long forest sai ka Meghalaya anat pen thengpi thengprang ache the aphan kirai kom nang ji arpu ave mapusi MP Besang hok arjupong adun thu MP Besang ho pen kaningje pon thwa tengki Meghalaya na jongsi election apor nangte bok het tang lo pulote wode pak kacho hang ia pharman block 1 lapen block 2 alam pen ali kacho MP dodo halo so apor hud block 1 lapen block 2 along le phelang lake Meghalaya arlo posi penang an pacho baidu bonda pharokre sir kebra phokebra si aningkan pena bangki lahinia dimta Karbiang long along le binong lo puthoda lang likaning je ponthulake mukro hawar long umtang palang roido halabangso angbong halapu langroi parai lake Jantia Hills District lapen lapu langroi parai lake Karbiang long along le binong lo labangso hoi kang sek pon lake gidam tang pharokre sir kebra phokebra isi aningkan pen alam lo la song bong pen klarda ka berta aphan kiri tarle basai ki deng pon along a hokalam the long pon popusi MP Besang ho ningje pon News Desk Report Karbiang Long Live Kidam tang chiti ni phai krisir kebani nijang Karbiang long arlo chitung lang sorong along pen bangke thom arta kijum hek arlo somaratuma phan longkiri tok bi pondet pwa koi ke do pena jok phatek dam nang lo bangso phi puthot kidam tang phai kuni ni phai ingkor ke thomarni longkiri tok bi phatek pen jok thusi ahok pet alam the kachi thanjia phan pherang kya mai padopon Nijang Karbiang long arlo rongthang MSC constituency angkang mate Wothat langso police station ke parlopon amguri salona hawar long kedo longkiri tokbi abang kedam tang chiti ni phai krisir kepani chitung langso rong pen bangke thom arta kijum hek arlo somaratuma phan Guwahati rong sopi Mirja Kamrubalong an ke pondet wa koi pen ajok phatek dam nanglo longkiri tokbi phatek ke do pen phai kuni ni phai kora ke thomani nangjok si pherangke thengno long an bangsi kedam tang apor hut kisung mate bangke thom arta kijum hek arlo somara phan ke ponalam the chithan pon bangso pherangkya maya long longkiri tokbi pen kachi than pon ki nili alang lituma phansi ke rabdun alang litum biar company long si kachongda damji pusi nang che than lo bonda Guwahati long an ki le pen ki alang lituma phan nangkang thum jia bang wede da joini ke do ke thak kisung pen ajok nili mobile nang hangsi alang litum akisung alam the nili arjudun long lo la sojok si nili alang lituma phan ke rabdun pusi che than pon Lasi Karbiang long arada tuma phan salona amguri amekara tumpen kachuning rialam the kaningje ponke longkiri tok bike lapuson kahing nodak abang tuke kali lapen alangli longkiri tok bike labang ge thom arta kijum hek arlu somar tuma phan ke methang khayang bong pusi kachirap dun thu pusi Karbiang long lai ka thengno pachini dun si madu korte ingjir tum dame jeneba ke lo ju claim dam ini kam ju claim dam same madu korte dame dam pen dame cherap nangji lapen chingki je than nangji si nonusan longkiri tok bi bang kerap pen kerap chuhang pen akeng no kama thadam ngai hingno lasi madu kor akar bi tum dame madu korte ingjir tum dame kelo ke dam stame mo cherap bang wedei lasi akelo ke dam stame methang yanang bong ke cherap ji fansi kado ko bi phanda asini lo Dongka mukam pen wiki pe Karbiang long live
Kidam tangapor kap phere mimi akeso corona wur pen suri arat kachit tongang bong labang so akeso ki clip po mapu kama tha pona long non puthot China long lockdown adon ri kangkira sai pangcheng pon tanglo China de long puthot lockdown padopon lipo Karbiang long life pen kilong dona birta tengki ghontain ko raplia porang bong bangsuri thongkep so se amuluk COVID-19 akeso ang thek long ponlo Kidam tanga pora ho China dera vai kang Wuhan po city along pensi sumindar ang kang along bangso corona keso pajum pluplo non le thota China po dera long lockdown abirta puthot kilong pon thupen sumindar vai kang along ningki biria sonsi manlo birta tengke Jongo Pradesh ahawar long pen lockdown kang hap puthot cheng pon thulo lockdown kang hap pon along soda karon pensi pathik pon puthot birta kinang sot arjuik tha Corona vura ke sojok China dera long puthot lockdown kang hapon thua sai chengpon lo. Ghonta ing ko rapli mate arni siang bong corona vura ke so kachote ran pon aphai lake bangsuri thong kep so se amuluk aphai pangthek pon. International Desk Report Karbiang Long Live. Tang te pinya da babirta ke lapuan si kang tonik long.